अस्सलामुअलैकुम मैम कम तौनरगे मधु यामनी इम्पोर्टेंट अभी पोम लागले इम्पोर्टेंट दी अदुम मरक सिदा अदुम यामना नुंगाई नुंगाई तो पाव से अदुम थोगले ngarang so India da flight ama plane ama crash oidna mi asida yakoi manipur gi san pi ani su yaw kre yam satin ngai te thamoi se seng nai da madu gi awa basi phawwa am kal loidri hoji amakka Israel gi taraf tagi Iran da amakka air strike tawdra nuclear site ta mi yankhai gi mathakta injure mi yankhai gi mathakte yam satin sokpu gi wani aduga loina na Jordan madre di ama magi air space loina ban tawkhare hoji loin ban tawkhare adre di somna hoji ki makhoi gi Israel gi air strike si da makhoi gi atomic energy organization Iran gi taraf tagi confirm am tawrai asida makhoi gi Abbasi former member of Iranian parliament asima masesu nuclear scientist ku mani ko madre di somna bom ka nuclear scientist am jo Muhammad Mehdi Tehran chi hariba miyo anisi sisu Iran gi Islamic Azad University da gi mahaksi kainum tamlakpani layak tamlakpani asugum miyo anisi kainum tawbagi wani laikhidabagi sahid oikhibagi wani aduga loina na micham mayam ama asida so asokpa madre di kainum tawsi yaro madra America gi taraf tagi Donald Trump gi taraf tagi sigi Washington de man lauthore se sigi strike sida karimta ma yawju khochaba ma karimta khangje de sini aduga Iran na karigumba America gi base ta makka sigi mari lainana sumbu attack to butara gadi yam sathina kanum pharo yang kram ka ma gi hana gi adum khoi gi kanum to bido dhamki to bido adum to ra ma do hoji hojik ta paw haibu Iran gi taraf to gi su sem sadna ama khoi gi hypersonic missile wagera kanum wagera asiloina khoi gi handana ne kanum to bagi launch to bagi sem sare sine madra hoji hoji amakka minute ahong gi mamangda aina mobile se adum paring da update am lakle top commando Iran gi top commando mi ahum ni military commando mi ahum ni hai hoji kisira numdangi makhoi gi overnight ta Israel gi taraf tagi attack torok pasida senior military commander mi ahum ni ai kanum tawse akhoi gi sahid or se masina bu karai dano ire sahib da ex Israeli military da ex post ne akhoi gi Twitter da masina phongdorak pani ko asida kanom si jo mana sida maming palesina bu Hussein Salami Madraidi Islamic Revolution Guard Major General Ghulam Ali Rashid Adraidi Khattam Al Anbiya Central Headquarter asiga loine na mana harisina bu amakka sida nauna pawampire sina bu more than 200 Israeli Air Force fighter jet asina si kanum hoi gi taraf tagi Israel gi taraf tagi extra makhoi ni ithora imni ko target chama gi mathakta across Iran gi manu chengjelega target chama gi mathakta si akhoi gi strike se tawgibi wani ko Israel gi taraf te hari se do hojuk phawda Iran gi taraf tagi harolum dang soidamaki pawam di soidamaki thokla ani sigi matang sida hojik tawru matang sida do hojik on nuai tadna manai kaim da pausi adum tani kanum se lakh khari se update se adum tani Al Jazeera se lakh khari se madu Iran gi taraf tagi kari kumthrak puno makha ta abdu su yeng se khoi meyam adu yam sathin nuai ta hojik sida chawra ba scientist ka soidamaki yawro mani aduga Israel na dabi taw nar sinabu makhoi gi uranium makhoi gi interest tawduna thamma makhai du loina adu destroy taw khoi wani ko amana busina bu mi yankhai injured oi busina bu minute kul gi mamang gi ni adredi hoji amakka minute ahum gi mamang da update am lai china bu mi ani tanate mi ahum sahid oi bi wani Iran gi taraf te madu somda photo su loin lak chara Syria gi mathak ta su flight am paidre Lebanon gi mathak ta su flight am paidre Amman Jordan Iraq asine chingba Kuwait na chingba
asigi mathaksida flight amphau paidraba loina masamsagi air space si loina hoji ban tawkhare adu Iran gi tarapte kari action reaction lakpuna do ekoi miyam tasi asigumba sini ekoina handagi si oine hapse adum khange ngarang degi so adum paw subdi kari gaibdi America gi mi foreign mi ama masi loina Iran de legera ama de legera loin thadok tana Israel de lebe makhai su loin thadok tana chatlam na ba America gi US ki citizen oigera mo oigera si ora kana be soidam ke khangi madu hojik so update si lakpa adum tokte adu makha taw paw do adum pijrage jikte talatullah assalamu alaikum sidelo jira ngasigi